Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ni, but kini kalau ka barang successful lah barang, but kumang laju keren hilang berapa mah, bah bang Iwan kumni kamut tambang ini wan ya kuni collection, tak ada ni kun juga Voice of the People Party. Abang ini kumni khmat, kalau bangin train nam tau 4 ba ban ai di Syakri nam tau 4 ba. Te ngak mu kandidat nama Sunram, ni baka konstitusi jonga kadon cibun kijing 4 ba kile ut. Nakakada wala ngadi yung hikay ro kadi kabunta jo nga pade ban Syakri upad ba taka kedan ke mga don de kani ka slat ka pli ngi ngba ka Voice of the People Party bangila ban ai Syakri ba khamha ken mga ta bubun kilyang pa namar ba kumila ihi ka Sunram chwa kadi gawe ni ki konstitusi bla pau pha ni khmat ten re kini khindastem bla le kalau ni ko babun ki pentah Markata bangi ong ya ka isa dia lani ka jing mah bomla ban roi kapar ka babon hi kilang pakhoi ndi tang si teng siliang markata ngi kam ni trai khamha nani smat namai patba ru nyok ni Syakri ni ba ujiat ni wana kalian juga Voice of the People Party wana ka party ngilapan kre ikimat bagi thong kibang idi ban trai dia undang ila job ngimbu renti tipatik ikimat tiba ketong tiba parti gerak bu. Mesti kita dengan pelaj yang manifesto hari ini kesini teman-teman. Yang mentang nampak lapan keren sipang kita marbangin supply manifesto. Dari penasun tu iba Voice of the People Party kami bantrai nam tau 4 ba. Kadi hi kasur jong 4 ba. Di ngangit pinrai kita gi mat bangin supply. Menang tu penasun tu kerkom perikam jong ngiru larangi job akan election. Ba Rasvian video ba thomai na konstitusi mana kun yang di MDC. Try pihak banyak kun ru setting try kaduk anu try pin job try namar ni hamo Sunram yang riba thomai kakan ka buit pin let cupai ba try ngoi kari kata ngang ada thomai kini kam politik semua lah nong tenrai bing lami khmat don gini sos kham bagi cikermen ba upai ba ai ke kersian ili men hakani ga MP election kat tu upai ba mi khmat ban ai ni kersian ka Voice of the People Party de la fikli kita ki buit jongi Nimdon ki buat kiba po ni ki buat kiba long na kumni kumtai ri lek bi supai ba nda ka mesim besngurit ban kerpa di ba ban kersian ni nak ni jingilan ti jingi ni train dam tau 4 ba lagi ji kersian sang mila ban agi ji Syakri kum on ada mene ko bahatam 4 ba kum syang imla ban len ndai kum on pi 4 ba menta kila sutu ya ni ka norim jo ka Voice of the People Party ni lek nak ka bagi sno supai pat banyak keren 4 ba lagi di kasih ni ki wiro Tiba ka Voice of the People Party ka yang nak tau 4 ba. Ni no Malaysia yang khmat ni no. Ndrai dinding menteri nak mentaki. Ya no ino ki badi bahab apa konstitusi jangi. Ni mdon ni artatian. Ba nginyo tingsian na barohi ki jongka konstitusi.